Tapit kırdalını ıdıkmanı canlargar, istin köretçiler bitiger, sakalı sayastılınan, iti istin eğerde boluqtur. Dinyak ırı den tuğuy, ırı sürektelene, ırı sana kömüle, ırı toğuy öskürüy, can süregara taptalı, dolan doksun sananı, jolu könü çağılı, kımız kurduk kutarı, ırı üskür ıllanarı. Gün begi taptallah varagay bitigar, ırı jola kehete, ırı alıptak iyitin kıtta birge bolan, uluska sakalı ırını ansambılının dolarunu kengit targatan, onu serge ulus kulturata duhovnay bayasaydı tıgar, sünken kılatların killersen, mekale jögörü batından sınyalan kinin bastın kolektiva bolan, ıllan toyen kelbet, ayıllana vokal ensambl, ayım yılak ületin, otut sıllah örgöydek ürülerin, kündü köretçilerin kıtta bir gövüllester, jara günlere. Sınağa eğgin yigitiger, umsulgannak otut sıvustada, barı birge tutusputnan, ırı ıllıgınan, ayan tutan kelbi, ayıllana vokalnay ansambl. Saha kompozитордарын, мелодистерин ырыларын кең эге катаргатыга, олуктак автордар ырыларын билгендере сыллак. Народ айымнетін, онна сыняларын жетін иінен 1990 сыллаққа айыллана вокальный ансамбл кереға сүргүйер таланна ғырығыттары түмен терилибді. Ансамбл түріктеммите бұйыл номно 30 сыла болла. Териятчыларынан онна бастықы сылаятчыларынан Саха Республикатын культуратын ütүләр үлгете самодеятельный композитор Данил Санников.
Уонна СССР культуратын туйгуна Диана Тимофеева болалар. Бусыллар тухары айыллан ансамбл bir сананан түмсүйләхтик ураты соолу телен аян тутан келле. Ансамбл сүрүн ыртыта олуқтақ автардар, мелодистар ырыларын кеңегеға тарғаты болар. Ол курдук самодеятельный композитордар Данил Санников, Николай Савинов, Белорд Гаврилев, улуска билер мелодистар Василий Петров, Иван Жирков, Семен Никифоров, Степан Стручков, Анатолий Аленов, Ото, Гаврил Осипов ырылара репертуардырыгар сүрін местени ыланнар үгіз сирдеринен ылланнылар. Коллективка 16 ыры куттар ара сиделер, далбар хотуттар, учуутал, медик, оғыз адын итәтчілері, культура үлхеттере, ыры алыптақ айгетигер кустаран, күн бүгінігердері, ыллы тоя, ая тута, сылжаллар. Алексей Григорьевич Аргуновка. Bütün günden vastağullah nehelegi modoqtaqtara ayıllana barattılarga taqqan turum diyebildim. Taqsam baran qalıldı. Tun ayı bu 30 yıl den ırı ayat kollektivka sütne qalbaq 30 yılga töhela qalbaq ırı ıllanan töhela qalbaq qohan ayıllan bu kulturaga sığınağı jöndan qotton notaları öğretigen elbaq keheleri bolan astılar. Tabii ki net doksunga ıllı jıvıp olanı bu ayıllana vakalne ansamblı gırta elbaqta altız tutput. Ton olattar külser edibit jiydet bitin ekiritemid rahat iyek bitiyen toğdederge elbaq respublikanskay konkurslarga, ulusna konkurslarga bäbäbitin todu turamıd. Elbaq ton kimler de laureatları da birigi de anı laureatları edibit. O kından bana birigi qoptarır butiyen bu tanskutu qoptarır edibit. Tökürdügüt 30 yılı hala südda elbaq bu kostüm tigillen, tanasap tigillen bu ansambulları da bir orada duspa kostüm olar, o bir de taksan kolaskından lavaqağın en höjö kostümden bollaqına sığınağa tutta hapta hıccal bollaqına bomine elbaq bağlı beren yıqa atan en bu kıyılaq laureat bolargırı bu üddük sitiyege çıpçalqa taharaqı bir debil bolar. Ton köddübüt, hittibüt bir kere silim diyen bu ayıllana vakalne ansambl birigi oluqtaq, ulusput melodistlar ırıların kengege taharıga tarqatıga bir bar soğuk ansambldı. Anıqıtta men bir bu kere silim diyen bu ansamblga elbaq barı dağını kultura, nahada kultura yörüğa soğuktar, okurduk ara sergetten bağlılar, Dorobiya qarıştalılıktan da bağlılar, предпринимательler dağını bağlılar, bu biriniyle aktıra elbaqı eter, 30 yılı bu hədördökbütüne sasta uları bataq, kırcık bäbelerin tutuhanlar, bäbelerin paddeşkalıhanlar, bu elbaqı sitistiler diyekbütün bağırılır. Bu ansambulga ıllırga olus ırakan, bäbelini isteyekşinna kolaskar arıqınna da, o soğutak kehi ıllıra diyen oğutak kehi ıllıra. Ondan birgemi elbaqqa öğrenmekbet, ondan bu kulupka köttantan taqsa общественный tümsüylək bollaqlarına bir bar soğuk, bu ayıllarına tümsüyte olus bälere tümsüyləklərin kötdörürler, ondan elbaq tümsüylükge qolubur bolallar. Ondan salgı bu 30 yılından eram ordana qalbaqalar, elbaq ırını bəlaqtənlər, köröçülərge keng bihirebili ıla tuttunlar diye birigi bäbit baga hanabıdın dileddebil. Onu gıtta toq var bu kulturnay terahimitiger, торжественный terahimitiger, kuruk, ayıllarına ansambl, bihiqa utarı baran, bihiqa kurutunlar kömülüher, bihiqa menu üddüktür sanalıbı, belge staqbit, kulturata, duhovnay saydita, üddük tahanna hıccalıgar ayıllarına emin sükken kılarta. Ondan ayıllarına vakalne ansambl, kere kırgıtlarıgar, bu ketehince hürmet üyet soğukka, onunla indike de hıllarga elbaqı aydınlar, elbaqı ıllatınlar, onunla bornu buhun üddükke, çıpçalda atata tuttunlar diyen bäbit baga hanabıtın diletlebit.
Мана этен турамыт бу Данил Данилович Санниковка, бирге өлеспет Александр Вилордовичка ансамбл халаяшылырга улахан макталбытын тиле дехпитин багарабыт. Онна бу бәбит әгәддә сурып бутун, онна семей сертификаттар бутун туттарык бутун багарабыт. Ол курдук Уаставулла Саяна Семеновна, онна Айыллана вокальный ансамбль коллективиге. Бәдистәк нехерге муниципальный тәрҗи халкатын атыттан эргене 30 сыллар өбүле гитнен итиде истемлек әгәддә дибет. За вклад в развитие культуры и искусства Горного Улуса, за активное участие в общественной жизни Улуса в связи с 30-летним юбилеем вокального ансамбля Айыллана, благодарственное письмо главы муниципального района Горный Улус вручается Дечковской Марии Михайловне, индивидуальному предпринимателю в сфере социальных услуг, ветерану культуры Горного Улуса, члену вокального ансамбля Айыллана. За неоценимый вклад в развитие культуры, духовного развития и творческой деятельности вокального ансамбля Айыллана наградить почетной грамотой главы муниципального образования Бердыгистявский наслед Тимофееву Диану Спиридоновну, основателя и активного участника вокального ансамбля Айыллана, руководителя кружка муниципального учреждения Центра досуга имени Михаила Егорова. За неоценимый вклад в развитие культуры, духовного развития, художественной самодеятельности и за активную общественную деятельность наградить почетной грамотой главы муниципального образования Бердыгистявский наслед Егорову Наталью Алексеевну, активного участника вокального ансамбля Айыллана, технического персонала Центральной районной больницы. За высокий профессионализм и неоценимый вклад в творческой деятельности вокального ансамбля Айыллана в течение 30 лет объявить благодарность главы муниципального образования Бердыгистявский наслед Санникову Данилу Даниловичу, основателю и первому руководителю вокального ансамбля Айыллана, педагогу дополнительного образования Бердыгистявской средней общеобразовательной школы имени Семена Петровича Данилова. За неоценимый вклад в развитие культуры, духовного развития и художественной самодеятельности объявить благодарность главы муниципального образования Бердыгистявский наслед Алексеевой Софьи Никитичне, активному участнику вокального ансамбля Айыллана, исполняющему обязанности начальника муниципального учреждения управления культуры и духовного развития муниципального района Горный Улус. За неоценимый вклад в развитие художественной самодеятельности, за активную общественную деятельность объявить благодарность главы муниципального образования Бердыгистявский наслед Кириллиной Ульяне Петровне, активному участнику вокального ансамбля Айыллана. Олақ бүткелетін үксетері, әрекесейі бар ұрыға, кейіні кергетері үрдетері, жектілік кістері бар ұрыға. Бүгінгі жора кейіннен әгіне әғарделер, Айыллана вокальный ансамбл, айар үлетін арғыға, СССР культуратының тойгуна Кирилл Мартынов. Bu kapalı etmedi. Doktorun emiye kaddemin tertebin. Eğimi tekulahtır git ayıllanan sambul 30 yılınan. Kadde oldu. O
Ondan sonra halki jadi 50 yıllar bağırımın köy batı kıldılar. Kinler bu anlatlas kuduklar ve bakka verlerin dostlarına ulakan etigileri ağalanlar den etaklar alağın ispatın buldu. Ondan jabu nakli bileylerinden eti istingini ardılar durumun. Benim aktan hüvlan olduğu hüccarılar ben. Eyha ona amsabı kırkılatırlar. Dedi yapın bakalım ben. Bir de julahut sama kesili kompetitor Nikolay Savinov yolojetigar. Kız sapar goro kaptıllargar jüri komuğun gelgetin. Eyha anlayın merhaba. Balsta. Yürü asas kügemeler di güleşler yürüdüler kula öptüm göktüm kiren sapan Sasıya kadar ki gülesinler, gülücüler. Dula öptüm, güldüm, yaptım kirem. Sahabın güldüm, tüleyen gülüyen. Allah'ıya kavsiyen. Tüleyen gülüyen. Allah'ıya kavsiyen. Good to win. Yeah, bet. What's going to be doing? Just wait for them to wow, stop.
Түңі биһиги эдер кескилләх ырыһыттарбытын Дореми Ога вокальный ансамблын. Кирәк болар бир бастын салаятчы, Саха Республикатын культуратын үтүләр үләйтә самодеятельный композитор Данил Данилович Сальников болар. Данил Данилович салайбыт сылларыгар айылланалар репертуардыра Саха композитордарын, мелодистерин ырыларынан күскә ханатылуыта. Үз төт колханан толоруллан кең бейребили ылбыттара. Коллектив республикатағы, улустағы, ыры көрестерігер фестивалларгар сетихиләқтік кыттан, ата чейстәқтік аттынан республика биллер ансамблларын кытта елін-келін түсігер кықтамыда. Данил Данилович салаятчы бұғыдынан ис санатыттан ылсан, үйретен, такаян, ансамбл қарамаңнайгыттан растық ылырыгар, репертуарыгар, тематыгар, аранжировкатыгар сүрін болғымтатын урбыда. Өрсылларга айыллана вокальный ансамблы Саха Республикатын культуратын туйгуна Александр Белордович Гавилев олус тахарылаттық салайбыда. 2-нче сүрбе 4 сылтан айылланалар Александр Белордович салайетынан үгіз сетелелеріктері. Ансамбл репертуара саңа Саха композитордарын оны серге классическай айныларынан қанадылығыда.
Арасылларга айылланы вокальный ансамблы Саха Республикатын онна СФСР үйрәгәдитин туйгуна Белор Федорович Гавриевев, онна Саха Республикатын культуратын туйгуна Антонина Ивановна Николаева олыс тахарылартык салайбыттара. Айылланы вокальный ансамбл Далбар хотуттара Азберди салаятчыларын олыс күндүтүк истинник санылар. Кенелер сыралақ үлелерінен, таланларынан айылланалар үгіс әлбәқ үрдік сетиелердәқтер, олыс кен бай репертуардақтар, онна бүгінгі күнге дері бары тұтыспутынан ыллы тойы сылжалар. Сынаға айыллана вокальный ансамбл. Баяңа доғолдур ансамблы территории Саха Республикатын культуратын өтөөлі күләйті. Горный меңе қаңалы сұлыстарын бәржігестәк солоған мағаны бәжеме батыраны хелектерін бачотта ұлықтағы самодеятельный композитор Данил Данилович Санников.
Сынаға көрсің айылана вокальный ансамбль солисткатын Татьяна Савинаны. Рияха анан Юрий Платонов саргынтыларыгар, Урыйдана Харитонова мелодиятыгар, ағам олоғыр. Сынаға көрсің айылланы вокальный ансамбль солисткатын Татьяна Савинаны. Василина Черепанованы. Айталина Олесова, Айталина Тылыгары, Ильина Намчи Мелодия Тыгары, Иебер. Әнді сүйінмін сурая, нүкісті сыллара аллар, ол әрен туманы сәлeye, sütbe sırrı köydörü. Yeah.
Ol sürür hatırlar salama bülleri Yegem varastan ahtar sarır Yegem varastan ühe görür anyalı Sihirler gönderber denge yörer kulbattın Kolol günlerde sanlılıktan uzbattın Diyem varastan min diyem ahtar sarılır min dilim Oaray em var olur Yürüme edesin evde Yıldıkta jollamon ede Oğulurum jolukta Diyem varassan miniyem Ahtar sanır Yem varassan miniyem Güven görür anyalı Ye emzirdim beğenim Gel pista surayma Olup süder dolduğuna Ayrılığım olur Yem varassan miniyem Ahtar sanır miniyim Yem varassan miniyem Güven görür anyalı Yem varassan miniyem Ahtar sanır miniyim Yem varassan miniyem Güven görür anyalı Yem varassan miniyem Güven görür anyalı Мақтал Василина Черепанова. Айыллана ансамблы әгәрдәли кәлделәре Оттак көстәк турецкай үнкүндәне түйілге үнкү ансамблы Салаячы Ульяна Кириллина. Yem
Айыллана вокальный ансамбл отут сыл тухары олус әлбәк арас тахыннақ күрестерге, фестивалларга көқтөртік кыттар. Ол курдук республикатағы ыры туха мейті конкурс қазды түгілләк дипломана, лауреата, горный луға таланнар биіктері, улустағы Народ айыннетін фестивалін лауреата, Семен Данилов сүйіс сағын көрсі, ымылақ ыры артығынан улустағы вокальный ансамбллары көрі бастығы степеннәк лауреата, Бүлүй улуғу қарытылыбыт композитор Марк Жирков ырылыргар региональный ытык саас ыры күрағын гран-при қағайына. Республикатағы «Золотое мгновение» ағам састағы жон конкурс фестивалын бастығы степеннәк лауреата. Санкт-Петербурга ытылыбыт «Паруса надежды» Народтар иккердаларынағы фестивалларын бастығы степеннәк лауреата болалар. Айылланалар ансамблынан әрі болбаққа, коллектив кәрі қоластақ кіргіттара бердейлән ыллан аттара аттаны тұрар. Бұ күрдік сетихи арғыстақ, ұры құттақ айылланалар сетихилері өссі әлбі қаңы тұрар. Тихеха төрөбіт сире дойдута, төрөппүт иетін кереті, духатын ұлбатын, народ күржігары өретер. Саха народный поэта Семен Данилов тылларыгар, Валерий Ноев мелодиятыгар айылыбыт, Остан түспәкке ылланары киеха төрәбіт бора дойдута ұраны толорор, отут сылыстата аяр тутар таланларынан улус бұтын еңегеға ақтата сылжар айыллана вокальный ансамбл. Ұраны тахарар солист Семен Савин. Sire
Онда умнулубат, тохта умнулубат. Толорор айыллана вокальный ансамбль. Übüreyden jorok ehenden beyetini ağırleten yitirezdekelle ulus bulup talannak ırçata ırıhıt inakenti girmegena. Yürüyeni oktun gündür. Bildiz baktırın.
Сахарга сахалар Хаман аспыт соңгуту Хаман айы омой Кан ардақ суйбутон Хамтанам билемин Кан ардақ суйбутон Хамтанам билемин Cuma keneran suhan Jurang bolang sedender Sandar hakumahan Sangat tergeh sahabat Cuma keneran suhan Jurang bolang sedender Sandar hakumahan Sangat tergeh sahabat Hey! Ho! Jadi Hangajo akunnan Hangajo kerja di dunia Sinter Istinate Evelinem poron Enlikere kennerin Ekleden süttetin Eder boğalan elbette Hey! Ekleden süttetin Eder boğalan elbette Cıllar günlerin suhan Curang bolang sedender Sandar hakumahan
сценаға көрсөөгүн айыллана вокальный ансамбль солисткатын Антонина Дячковскаяны. Айыллана вокальный ансамбль солисткатын Полина Осипованы. Todo porque
Ana
ыры алыптағы гете сомоголур, ыры аптақ долбуна бирге холбур. Айыллана вокальный ансамбл керек олара бары тус-туспа иделер жон, отут сыл устата бир интерестех иллен кемнерин ырыга аныллар. Сыл конук ахан айылланалар билигин, ырыанан эре муңурдамакка, курук бээ-бээлергер күүс көмө болар. Үрүңү хумалтону бирге үлестер, истиң жөгелилер болалар. Керек оластақ жөгелилер, қаз бирдилерин үбілейдәк кейхелерин, төрәбіт күннерин бары бирге ылар үді үгестәқтер. Жыл керек әмдерин көрсі, сылын айы айылғаға тақсан сынен аллар. Биреме көтүмө ырынан эгини эгардалилер айыллана вокальный ансамбл керек оластах ырыттара.
Гурмадянова. Bener-bener Kalau apa? Baiklah pas saya belajar karena kenapa nih? Nina Sutakova. Allah
Галина Дечковская, Мария Дечковская, Онна, Наталья, Алексей Егорова, Таларуларыгар, Далбар, Саха Далбар Ходуна. Сценаға 90 сценаны көрсөйгөн айыллана вокальный ансамбль солисткатын София Алексееваны. Bullet boy, oh,
Айыллана вокальный ансамбл отут сыллах үбүлүйдэх сылын олус пөхтөктүк үрдүк ситихилэх көрүстэ. Ол курдук народтар икки аржыларынагы «Зимний триумф» искусство конкурсун бастыкы степеннях лауреата, улустагы улуу кыйы күнігераналлах патриотической ыры күрәген гран-при хахайына. Республикатагы кар ырыта ыры үнкү күрәһин бастыкы степеннях лауреата аттары ылын ылла. Айыллана вокальный ансамблы әгәрдә народнай ыры үнкү коллективын хармейстера, эдер специалист Саяна Семеновна Александрова салаяр. Ыры куттах далбар ходуттар ситихилере үпсү репертуардара ханы турар. Айыллана вокальный ансамбл арас тамнах тәрәһендер бидин кергетен ыллан жереппит толорулара. Оны сәрге народтар икки артыларынағы, бүтін Россиятағы, республикатағы фестивалларга, конкурстарга, ситихилякты кыттан, сыняланмыт кейінен, улуспутун, кенеге ғатахаран, аттатан, история кәрәхеті, үтіе қолыбыр, кәрі кәпсен болан, үйе сас, аттаны тұруға. Come
Ayıllana vokальный ансамбль. Күндү көрәчиләр бәрҗәгәсләп нәһилеген Ayıllana ыры ансамбла. Утран самодеятельностька сыраларын уран көктәк кыттан нәһилектерин улустарын культурный ялгары кылаттарын килләрсен айыр әйгә абылаңар ылларын керек оластарынан бар җаннарын үрдә турдыннар. Әгәрдә тыл берилләр улустагы культура ванна духовный сайды управлениятын начальнигин әбәһеннән толорачы тугар София Никитична Алексеевага. Үтө жара ыры киһәтинәне күндү бүгүнгү биги ити истин истәчиләр бит, күндү көрәчиләр бит. Ая айырланалар 30 сылыгыга ыллан кәлбетти. Догуя кутуга диәгә иттигит көрдүгү. Оннан тан бу бүгүнгү жара киһәгән биги бу айырлана вокальный ансамбль бары кыттылактара биги тиистиң гадәбетен уанна мактал бутен тиәдәпетен багарабат биги салаячылар битигар биги улус бутуна атын аттатары кем туттары самодеятельный композитор битигар Данил Виссанниковка уанна Александр Велордович Гаврилевка оны татарата бүтүн бүгүнгө диэри бигини салаян илян сагалам үйрәтен такая сүздер Саяна Семеновна Александрова битига 30 сыл ден отан эттакка эре дебен олкынан баран бу бачча угуннук териллен үлеләбит коллектив татар бакка агыллар коллектив болар. Ondan отан бу арас иделер жомнор кыргыттар кераңардар бу мустаннар бу ансамблы кая сагаламыгыттан ыла күн бүгүнгөр диэри ыллы тоя сылжаллар онан кенерге уруй айхал болоктун уанна барга мактап болоктун биги коллектив көдө отан эбиллен ихер саңа биги кандидаттан сол буяр таланнарынан өссө эбиллияктере уанна биги ансамбл бут бер ансылын толор диэри ыллыктара тойоктара диэн биги эренебит уанна бу үтүөкиһэге итистин агадебитин улус культурага уанна духовный сайтыга салалта атыттан тиредерби көмүллер. За многолетний труд в сфере культуры, весомый вклад в развитие народного художественного творчества, присвоить почетный знак за вклад в развитие народного художественного творчества Республики Саха-Якутия Гаврилеву Александру Вилордовичу, руководителю студии GX Music, руководителю вокального ансамбля Ayıllana с 2004 по 2019 год. За большой вклад в развитие культуры, за активное участие в общественной жизни Улуса и Республики,
почетной грамотой Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий наградить Кычкину Любовь Петровну, солиста вокального ансамбля «Айлана». За большой вклад в развитие культуры, за активное участие в общественной жизни Улуса и Республики, почетной грамотой Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий наградить Харитонову Ольгу Егоровну, швею муниципального бюджетного учреждения Центр досуда имени Михаила Егорова. За большой вклад в развитие культуры, активное участие в общественной жизни Улуса и Республики, благодарственное письмо Республиканского дома народного творчества и культурных технологий награждается Александрова Саяна Семеновна, хормейстер, руководитель женского вокального ансамбля «Айлана». За большой вклад в развитие культуры, активное участие в общественной жизни Улуса и Республики, благодарственным письмом Республиканского дома народного творчества награждается Егорова Анастасия Николаевна, солистка женского вокального ансамбля «Айлана». Почетный знак за вклад в развитие художественной самодеятельности горного Улуса присваивается Пушниной Майе Иосифовне. За личный вклад в развитие культуры горного Улуса, за активное участие в художественной самодеятельности села Улуса, почетным знаком за вклад в развитие художественной самодеятельности горного Улуса наградить Джешковская Антонина Николаевна, солистка вокального ансамбля «Айлана». За личный вклад в развитие культуры горного Улуса, за активное участие в художественной самодеятельности села и Улуса, почетным знаком за вклад в развитие художественной самодеятельности горного Улуса наградить Павлову Валентину Ивановну, солистку вокального ансамбля «Айлана». За личный вклад в развитие культуры горного Улуса, почетным знаком за вклад в развитие художественной самодеятельности горного Улуса наградить Пахомову Ию Захаровну, солистку вокального ансамбля «Айлана». Почетной грамотой Управления культуры и духовного развития муниципального района Горный Улус награждается Черепанова Василина Васильевна, солистка женского ансамбля «Айлана». Почетной грамотой Управления культуры и духовного развития муниципального района Горный Улус награждается Шамаева Прасковья Егоровна, солистка женского вокального ансамбля «Айлана».
района Горный Улус награждается Сабина Татьяна Гаврильевна, участник женского вокального ансамбля «Айлана». Горной Улуга муниципальный район социальной политикага отделын салаячытыгара Альбина Семеновна Алексеевага. Августах ыры күнінен күнді бірдестәк нәйлеген олықтақтырын, онлар бүгінгі күн 30 сыллақ өргідәк бүлейдәк айыллана құлып, әғардатын тіредербін көңілләр. Мен амбастан ұлыс жағалтатығар үләлі кәлбіппер, отдел социальной политики, меха амбастықынан бейге ұлыс бұтын республикаға амбастықынан көміскәрден болар оспақтар жекердеттерін бастың иелері, иірек әбәлері Полина Прокопьевна. Мен бәйін өләлер әделім ағыттан кенеқа мақтанан тұрамын. Өсі дағаны бейеқа күз көмі өйебіл сүбәйік бола тұруа ден мен мақтанан тұрамын. Мақтал сұруғы тұттарарбын көңілләр. Алексей Алексеевич Аконечниковка. Үтөкеһеннән күндө көрәчеләр, өлҗеттәр, бу бүгенге җәрәкәһәдәр мустубут биһи бетстәфер уктактыра. Бу бүген биһиге айылланы вокаль ансамбль Одоцуллах эргәдә юбилейын белетибет. Олунан бу биһиге мәхәллә җигәрәватны хәнялан кинен адыттан бәйбет әгәдә хөрүптүн онна 10 жылдар сертификатын туттарыппытын бағарабыт айылланы вокаль ансамбльга салаячы Саяны Семеновна Александровага. Атыттан әғәрді сорук туттарылар. Айыллана вокальный ансамблы 30 сыл тухары илән сағалан идде сылжар бихиги убастыр Данил Данилович Санниковка. Әғәрді сорук туттарылар Александр Вилордович Гаврилевка. Әгәрде сурук туттарылар Мария Михайловнаға. Гөрәбатнан сынялан кейден атыттан әғәрді сорук туттарылар айыллана вокальный ансамблы төрүттәкчи Диана Спиридоновна Тимофееваға. Күнде сала yaşılır bıtgar diyabet ayıllana tıktan
атытта семей билахта бүтүн туттарабыт. Бие салаяшчы бутугар Даниловичка буманнык плакет. Комарды бут дүйөжарыгар бахатста аны туттарабыт көмүлдө. Семей билахтын туттарабыт Александр Делордевичка. Семей билахтын туттарабыт Саяна Семеновна, халаяшы бутугар. Ольга Горовна, я семей билахтын туттарабыт Айлана туттан. Ольга Горовна. Айылдана вокальный ансамблын 30 сыллах аяр киһэлеринен агардалан туран кинилерге өрүманнык эдерди өрүкүтер коласкытынан сүрәхпитин сөрүкетин дуһабытын сылайытын ден бага санабыт бастыңын анан турамыр үбүлөйдах меннигес турду сынага киллерер битин көңүллән. Jangan pukul-pukul sudah akan jalan-jalan. Orang tu biar boleh. Okey nama min, anaknya martinatan, semialan martinatan. Tapi sampai banyak pukul tanya pukul bahagian. Okey tu macam ni min disebutnya yang tadi nak cakap yang kuncian dan kemungkinan dan kuncian mereka dengan. Tapi disebutnya yang nak cakap wasanan pelitian dan kaya kan betul. Orang itu bagi hamai maktamdak ini betul. Jangan sepuluh nama anak-anak kembali kembali. Kalau dia kan kini itu ada sunatan bo. Anak juga ada berjalan bo. Dia tak harus sila kembali bakal. Orang nak kultur dia. Spesialis kulinan sudah dia wastak tu dia kamsan kerja. Sini dia tak kamna tempat tak ada cukup setajar. Orang itu bagi hamai bo kerja gabut. Bir kemden ağaladan olmadı. Eski kultüratın kultüründen nağılmadı. Kallegalara Elizabeth'e onda kirin martinatlar. Yalnız kültüründe bu otup sıdlağı uletin. Amay kavga bittiğinden. Ağatıdan turumut. Bu bilgi nizam onda münafıktan. Hemen böyle kultürler var. Orada olan kadar turumut. Ondan bağımsızda yarın kültüründe. Sabahından